Ni mugururira tafanio ni maafitha borithi mwena wa Ruiru matongoretio ni County Commissioner Geofrey Githinji mugururi ukirongoreria nyumba cia ikenero kuria kuririkana ati mawatho na mitaratara iria iheanitwo ya kuhitana na king'uki gia COVID-19 ndikoretwo ikirumirirwo. Kupatrol kuangalia enforcement ya ban ya bus. Tumekutana na nduka ambalo ni la kuuza movies. Tumepata mwenye the operator wa PlayStations, you can see the gadgets are here, na watoto na youth. Kuringana na Githinji ni ati ikundi cia mbeũ njĩthĩ nĩ cirahofanirio cikirora na thinema nyumba-ini imwe kuria orite aciari metikire kugia na wigirĩrĩki wa gutigirira kuria ciana ciao irakorwo igithie muno makire mahinda-ini ma mathukuru makoretwo makihingwo niguo kumagitira kumana na murimu gwati wa COVID-19 uria ugumeire bururi na njira nene. Tafadhali hii kusema watoto wakae nyumbani, it's a serious order, because hataki watoto wetu wakitoka shule, sababu shule zimefungwa, tukuje tena tuanze kuhatarisha maisha yao kuhakikisha wameweza kutenga. Oho ni uritie muingi wa kaunti yo witikire kurumirira mitaratara iria igathikitwo ni thirikari muno makire metheme guikara mari ikundi niguo gwithima king'uki giki gia COVID-19. Groupings will expose these children to magonjwa ambayo tunasema tunataka kuzuia. Niongereire ati matigo kwa ngoro no meguthie na mbere na gutabania biringiceni niguo gutigirira muingi wa kaunti yo ni urarumirira watho wa thirikari na aria magukorwo magikararia thirikari ni magukorwo making'ethanira nao. As a security committee ambayo tuko nao hapa, tumesema tutafunga zote, na wale wanabiashara kama huyu mmoja tutawachukulia hatua, na zote zile tunapata tuna destroy on the spot, tunaharibu hapo sababu hataki ku take chances. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Njeri wa Gitau.